Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta iba sa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 39. Saan ang mabalin nga idalan ti may sa abulsag, ti pada na abulsag. No kasta ti mapasamak, matnagdanto adwa iti abot. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ayam ni Bebot nga anak ta, bakit? Napaano na ay pagadalan dalakay. Anak mo saan pa anapan? Ala umay katagidan tamutan ang mamigat. Nalpasan ni Bebot itay. Ala, agaw kan. Mabisina kon. Kat ni, adapay papanak. Sa dino? Inak makisugal. Anya, di mo't kunakkan ka nga isardang mo daytan. Di nakman paritan. Kakaiso nang iso ti pagliwliwaak. Numabalin ko ma, likli ka munti makisugal. Tapno di nakatuladon to ti anak ta, lakay. Ni Bebot ti kunan. Ay, saan na mabalin? Jack kayat, bakit? Uray pa'y kunam asan ang mabalin. Numakit-kita na ka ang makisugsugal. Ang mga nutuladan na kanto, lakay. Napanan ni tatang nanang. Napanadya pagsusugalan, itay pa'y agsapa. Anya? Alas 5 ni timalam. Ngam di pa'y simbangpat dito yung balay. Jackman amoy ti dayjay nga amam. Siguro, ijayan anangal daw. Anya matan ni tatang. Ala, umay kan tamang rabiitan. Di mon orayan ti amam. Ibagbagayo lang nga roden kan kwa na adakas ti agsugal. Ngam mapanlat ta makisugal. Makapasurun nga rod ti aramid na. Awan pa'y denggan na asa o. Yes! Tungit! Ala, Manong Bert, mudto yun tapos tam. Anya matin. Salpit ti kastoy. Naabakak manan. O, anya ngay, ituloy ta kadipay ti agtungit, wano di mon kaya. Kayat ko pay. O di ituloy ta nga rod. Uray marabyan tayo, adito'y puun ti mangga. Sige. At iti singa gasok. Mudtoy ta baraha ta soksokak. Ne, adamat ni Bebot nga anak mo iti dayja abanda. Makisugsugal? Ne. Saan ko ba't akadwa ti anak kong imay ditoy? Kat no iso day tamay sa makisugsugal. Kasta. Sinurot nak dito'y sugalan. Apay nga da ka dito'y, Bebot. Tatang, Agawitan. Nagkunakan ka surutan nak dito'y. madamdamata pa'y nga gawit tatang. Kahit ko pa'y ti pumusta. Agawitan ko na. Di mo urayan ang makapong tutak. Sige nga rod, gawit tan tatang. Ubingan ka. Sugal kit din ti sangsangwa. Nalpas kamin anang rabiikan ni Bebot itay pay. Awan ganas ko amangan. Maturog takit din, tanabanugak. Nabannog ka, anak isugsugal? Sasawam met. Siguro, no di nakasinurot ni Bebot iti pagsusugalan. Aging ga ita, adda ka pa'y laang ijay. Sardengan nakman. Tapno amom. Nagsubang kami itay ka ni Bebot. Ay nagdandanik lakabilin iti suron ko. Taapay mat? Kat no makisugsugal matan, kadag iti natataangan ngam isaw. Dahil tati kunakken ka. Isardeng mo nga minan ti mapan makisugsugal, tapno di nakatuladan ti anak mo. Bisina kong Bebot. Alas 5 iti manong, hindi may ta dito eh. Uray isak nga rod. Alas 8 mat gaya man iti rabi. Panawitan Bebot. Narigatan, numasubot na pa iti nabak ta. Umabot iti 5,000 a pesos ti inabak ko iti sugal. Wow! Nakasta nga rod. Libre na kita iti pangrabyan ha. No problem, Jonas. Agyaman nak Bebot. 1,000 a pesos lang iti inabak ko iti sugal. Ala, mapantanga roden mang rabi iti restaurant. Sige, ilibre ka. Ngam ilibre nak tumat inton mga baka ha. Wen! Awan ti pare ko! Berteng, adda ibagakan ka. Anya dayta, nanang. Adda nakakita ka ni Bebot nga anak mo. Ijay pagsusugalan. Anya? Adda kano kadwa na apada na matlaang nga agtutubo. Nakisugal da kano. Kat nangabak dapay. Kaano dayta, nanang? Idi na minsan. Narabyan da kanupay iti panagsugsugal da.
Isumutla na rabyan asim mangpait. Ti kunana. Ada project da, nga inaramid da. Masapol nga itatan na sa papaya. Bagbaga amjay anak mo, Berteng. Uwan nanang. Saan arumbang ti panakisugsugal na? Umay ka man dito'y bebot. Apay tatang. Adda nakakita kada kayo iti kaadalam anapan kayo kano nakisugal. Ha? Pudno ka de. Kuha tatang. Ibagam ti pudno na di mo kayat ama kapung tutaken ka. Wan tatang. Napan kami. Ngam nangabak kami. Saan kami anaabak? Kunakmet adi ka mapmapan makisugsugal, taubing kapaylaang. Apay. Dagiti lang nataangan ayat mapan makisugal. Na, naglaing ka na sumungbat. Ay, bibot! Kasarsarita kapaylaang! Na, Nakagiskwailan tatang. bastos daytoy nga inanak ah. Kasano ang maisurom ti anak mo adi agsugal? Kat uray si ka, mapmapan ka pa'y mo't la makisugsugal, Berting. Sana balikan niyak at anataang nga anak. Kayat mo nga isuro ti anak mo. Ngam di mo mo't maisuro ti bagim. Maamuwak la mapanmanan makisugal, makita na. Anya? Sakit din ti kalkalabanan na. Siyak paylaang ti ama. Awan ita ni tatang iti pagsusugalan da. Tadda na panan na. Kastaya, bebot. Ag half day talangan. Bebot. Mapantalangan makisugal. Iti kasta. Numangabak ta. Addan to manan kwartata, Jonas. Mayat day ta na panunot mo, bebot. O sige, mapantan. Nakasaritak ti advice ni Bebot itay lakay. Kahit, Kanayon da kanumot nga ag half day ka ni Jonas, akaadalan na. nay, papanandang ay. Awan mo ti amok. Kan may isa, kanayon mo't amalado ni Bebot nga gawid diti balay. Ne. Sa balin sa matenter aramidin ti anak mo. Tinasayaat, paliiwam, madanagan akon lakay. Nagawid ka mo't ita apangal daw, Bebot. Wan lola. Sana kami na nagbalon ita. Aya, adda ka di gatangam dito istor. Ah? Awan lola. Umay kulang ibaga kada kayo. Anayangin dagiti linabaan nyo nakasampay jerwar. Ay, kasta aya. Mabiit laang nga rutain nakitaan. Dito'y kapay laang Agbantay ka ta ang mga no adda gumatang. Wan lola. Napana ni lola. Di na amo ngayong gagarak ngayon tinagdag iti linabaan na. Gundaway kong dayto eh. Agtakawak iti kwarta iti drawer na. Imbagla pagpuunak iti sugan. Sa dino ti ayan ni Bebot, Berteng. Napan nag-eskwela nanang. Apay aya. Isulakit di tinangala iti koleksyon ko iti tersinak, iti kalman. Anya? Inkabil ko ti 3,000 a pesos iti drawer ko, iti sakbay a panawak ni Bebot. Iti agsubliak, awanon iti nangikabilak. Bayan nyo, takasaritak ni Bebot inton sumangpat. Isubli na kanyak ti kwarta, tapag-purchase ko dayjay. Sige nanang, siyak ti makamo. Si kamat manong Berting. Anya ngay, agtong itamanan, adda kwartam. Ada Umayak kaya dito yung awan ti puunak. Pabuludan nakman kit di iti kwartam, taagtong itamanan. Pagpuunak lang ti adda dito eh. Sikaman kiti tagpagbulog. Pagpustak ko may tisugal no may boss. Awan nga rod, imbagkan ka ata nangabak ka no iti dakkel agatad ni Bebot nga anak mo idi na minsan. Anya? May nakisugal ni Bebot dito idi na minsan. Wun, idi awan ka. Saan la anam na minsan? Ay naglukon da jay. Kunak asa na makisugsugal ng araramidin na lata. Ay subag ngayon anak. Ay na, bay amon. Makisugsugal kan tupay nga amana. Paritam kit din. Basta saan kit di akanayon amaabak, ayos daytan. Masaya ta si mangpet ka nanak ko. Nagtugaw ka man, tadadamaga. Anya day jay tatang. Imay nilulam dito eh. Kat damdamagan na no aday nalam akwarta iti tersena na. Awan mo't tatang. Ibagam ti pudno. Di mo urayan ang makapungtutan. Agpudno ka, Bebot.
Wen, sakti na nga la. Pinagpuna ka nakisugal. Naabak met. Anya. Apay basta kabil kayo latan ngay tatang. Salbag ka! Nasursurom ti agsugal. Nih, kunak manusan kayo nga agungat kanyak. Kasano adyak makaungat? Nagubingan ka makisugsugal. Agtakaw ka pa yan. Mangibabain ka ngayon, anak. Urita kayo met, makisugsugal kayo. Ipulong kung tupay kininana nga babayo ti kasugsugal yo. Anya. Yaramidan nakpayan iti istorya. Ay na. Panawan kayo man langin. Hoy! Agsubli ka, bebot! Laklakayan kan Berting. Makiap-apa kakit din iti may salaang nga ubeng. Kasano kat di na mo ti paisuro? Ijam nga minan ti panagsugsugal mo. Sakbay nga bagbaga am tanak mo. Iti kasta, ipangag na ka. Ah, Kasano nga ibagam asan ang makisugal ta anak mo? No si ka mismo kat makisugsugal? Di mo maisuro ti anak mo no kastamot ti aramid mo. antoy ti 3,000 pesos nanang. Sukat ti inala ni bebot. No kasta, podno nga iso tinangala. Oo, nanang. Pinagpuran na kano iti sugal. Ay, na yun day tanga ubing. Tinasayaat. Isardeng mo nga minan di pa nagsugsugal mo. Iti kasta, saan na kan atuladan? Insardeng kumutan. Napayagan ah. Nasayaat nga rod no kasta, Berteng. Ay, uray ka sa nugayam ti pamagbagay ti may isang anak. Musika nga ama. Kaya't makitkita na ama di ti aramid mo. Di na ka ipangag. Iso arumbeng adi ka mamingga amang bagbaga. Ken, si ka mismo nga ama, ti mangidaulo iti anak mo, adi agsugal. Nagbalbaliw mo tanti amang bebot. Saanan amapan makisugsugal? Nanang, Iso nga ijam kumamot tanti mapan makisugal, anak. saan mo't ada kami amis mo ti makisango iti sugalan ah? Pumuspusta kami lang kini Jonas. Uray pay, sugal lataday ta anak ko. Pangaasiyo manipod ita. Sardengan yun ti mapan makisugsugal. Wan nanang, Igaudjukit iti panagadalyo ka ni Jonas. Kitaam ni tatang mo. Igagaad nan ti agtrab-trabaho. Saanan amapmapan iti sugalan. pakawanan na kumatatang. No nagbalinak asukir kada kayo idi. Anyat kaya't mo asawan, bebot. Saan ako na mapan ni Jay sugalan tatang? Naamiris kumatan nga awan tinasayat nga itten ti sugal. Agyaman anak ko. Kamaudyanan na. Nakaamiris ka matan. Una, tamakita kat saan kayo na makisugsugal tatang? Awan nga min tinasayat nga itenti sugal. Apay-pay lang nga mapanak anak ko. Wan tatang, saan ako ngagsugal? Ta saan kamatan ngagsugal? Rumbang laeng adagiti naganak, kat agbalinda a modelo kadagiti anak da. Iti kasta, isuda ti pagtuladan dagiti anak da. Idalan ida, iti nasayaat nga aramid. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi, Carino. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo